separate state khai difference namnani abu to chini core demand tongnai no naidi democracy country o jotono jani ja hamjamani bodol khailayo ebong khailaibo tongo tabo jotono jani ja rajnoitik bodol borok jotono aro chung contest khlaika chini 16 mandai pulinpuro 6টা candidate tongo independent election of hoboi rajnoitik bodol jani ja dol no bahike snamiti sanai aboni bage borok jani ja bongni rajnoitik dolni bongni nahar munatoi bongni jani ja bokte babo tongene manu কিন্তু এই জরাও তৃতীয় এডিশনनि ইলেকশন যিনি ত্রিপুরাসারাव যথেষ্ট সাইমানকা गोबां বছরमै जों সিপিএম खेलायका বিজেপি खेलायका जुदामलबो बहुत खेलायफैका কিন্তু তাবুক নেও জরাও যিনি ত্রিপুরাসারাव যথেষ্ট বুজিকা যথেষ্ট সাইমানকা थांनाय 21 যিনি আইপিএফটি result hamliya jodibo kintu abuni yagulo chini regional party edisi power asoka je thancha hnai tiprasa tinisa jora tamo mankha tinisa jora tabugo tiprasa ni kono development kori ko edisi am chayo boroni bodolni bisingo borok tamonglai to khabo jotto lokoro kaham to saimano bodolni bisingo 2 part 3 part bodolni bisingo no bongi kuno discipline karikha khorokse MLA nuklogo khorokse MDC nangi tongkha MDC nuklogo MLA nangi tongkha hangka abono lukorok jotheshto saiman katabo ang asa khayo lukorok jungno jotheshto support khainai jungno jotheshto vote rinai tamni bagai hingkai IPFT 2009 ni simi thri thangjanai chini saren chin netritewo chini ektano demand chini ADC area 6 schedule area no base khlaiye separate state difference namnani tini sak jora a chini demand taw botongko chini 2-3 ta buini hai demand ya jong ekta demand na khari cholinai ebong chini demand manya sak jora chini choba cholui tongnai aboni bagai ang asa biswas tongo chini joto dokona hamjagui tongnai khaganang tiprasa chini dofani tako bukhuk tongno rangchakni chini tako bukhuk tongno যথেষ্ট borok chungna board dui kaplai khlainai asabadi abo kaplai ma yagulo tak sini luko hamkrai ba gri nukungni borok no je boni se su jeno slangklangna bagai bo samno sakang nangko yabri romnai hambai balake ang thasinggo bo saka ko chini demand to chini target main chini core demand 6 schedule area no separate state khai difference namnani abu to chini core demand tongnai no abuni songe songe jara chini dofani অসুবিধা কলাইজার chini bigra khangra aba henukni bororo boroni bagai chung samung tangani bagai any kind of bongni problem chini জনসাধারণ any kind of problem যে কোনো প্রবলেম जों samutang bagai ang always ready tong tabo osong manen ti lukurong bom tam ko bong namusung lukurong na ngo no ko nai bus kang 12 tariko broadcasting na thangai tongo aboni bagai ani ang sulo mandai polling puni candidate ngai tini khagnang takokte bukungno tini lukurong na ngo no ko nai boskango chini IPF tini damaribo gobang board dui chungna koplai khlaidi ebong tipraland ni khorang tisa chini bo chini logi chini khorang mai baksa norbo chungna phandu phadi tai chini tiprasa kamiam chayo samung khlai tani bo chungna jotheshto chobabon ni asa nargi angobo nokoi chini demand to chini target main chini core demand 6 schedule area no separate state khai difference namnani abu to chini core demand tongnai no naidi democracy country o jotono jani ja hamjamani bodol khailayo ebong khailaibo tongo tabo jotono jani ja rajnoitik bodol borok jotono aro chung contest khlaika chini 16 mandai pulinpuro 6টা candidate tongo independent election of hoboi
राजनैतिक बदल जानी जा दल न भाइके सनामती सानाय आबुनि बागै बरक जानी जा बंनि राजनैतिक बंनि नाहार मुंगतयै बंनि जानी जा बक्तव्य बाबो दंगैनो मानु किन्तु इ जराव टिटिएडिसि नि इलेक्शन जोंनि त्रिपुरासाराव जथेष्ट सैमानखा गोबां बोसोरावनो जों सिपिएम खायलायखा बिजेपि खायलायखा जुदामलबो बहुत खायलायफैखा किन्तु ताबुकनायाव जराव जोंनि त्रिपुरासाराव जथेष्ट बुजिखा जथेष्ट सैमानखा थांनाय 21 जोंनि आईपीएफटी रेजल्ट हामलिया जदिव किन्तु आबुनि यागुल जोंनि रिजनल पार्टी एडिसि पावर आसोखा जे थांचा होननाय त्रिपुरासा तिनिसा जरा ताव मानखा तिनिसा जरा ताबुको त्रिपुरासा निकुनो डेभलपमेंट करिखो एडिसि आमचायो बरनि बदलनि बिसिंग बरक तामुंलाय तखाबो जत्त लुकरो काहानको सैमान बदलनि बिसिंग 2 पार्ट 3 पार्ट बदलनि बिसिंग न बंनि कुनो डिसिप्लिन करिखा खरकसे एमएलए नुकलोगो खरकसे एमडीसी नांगै तंखा एमडीसी नुकलोगो एमएलए नांगै तंखा हंका आबनो लुकरो जथेष्ट सैमान खाताबो आं आशा खायो लुकरो जोंनो जथेष्ट सपोर्ट खायनाय जोंनो जथेष्ट भोट दिनाय तामनि बागै हिंखाय आईपीएफटी 2009 नि सिमे थै थांजानाय जोंनि सारेन सिन नेतृत्वआव जोंनि एकटानो डिमान्ड जोंनि एडिसि एरिया 6 शेड्यूल एरिया नो बेस खलायै सेपारेट स्टेट त्रिपुरालेण्ड नामनानै तिनिसा जरा आ जोंनि डिमान्ड ताव बतंखौ जोंनि 2-3टा बुनि है डिमान्ड या जों एकटा डिमान्ड नाखारि चलिनाय एवं जोंनि डिमान्ड माइनासो जरा जोंनि सभा चलि दंनाय आबुनि बागै आं आशा बिश्वास दङ जोंनि जत दफना हामजगै दंनाय खागानां त्रिपुरासा जोंनि दफानि ताखौ बुखुब दङ रामसागनि जोंनि ताखौ बुखुब दङ जथेष्ट बरक जोंना भोट दुइ खलाय खायनाय आशाबादी tabuk kaplain ma yagulo tak sini luku hamkrai ba gri nukung ni borok no je boni se su jeno slamplangna bagai bo samno sakang nang ko yabri romnai हामबाय बालायखे आं थासिंगो बसाखा को जोंनि डिमान्ड तो जोंनि टारगेट मेन जोंनि कोर डिमान्ड 6 शेड्यूल एरिया न सेपारेट स्टेट खायि त्रिपुरालेण्ड नामनानै आबो तो जोंनि कोर डिमान्ड दंनाय न आबुनि संगे संगे जारा जोंनि दफानि असुबिदा खलायजाक जोंनि बिग्रा खांग्रा आबहाय नुखुंनि बरकनि बागै जों सामुं दांनायनि बागै एनी काइंड ऑफ बंनि प्रॉब्लम जोंनि जनसाधारण एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम जेकुनु प्रॉब्लम जों सामुं दांनायनि बागै आं अलवेज रेडी दं tabuk osong manin ti lukurong bom tam ko bong namusung लुकरंना आङो बुनो कबगनाय बसकां 12 तारिखआव ब्रडकास्टिं ना थांनाय दङ आबुनि बागै आं सुला मान्दाय पलिनपुरनि कैंडिडेट दंगै जोंनि खागोनां ताखौते बुखुजोंनो जोंनि लुकरंना आङो बुनो कबगनाय बसकाङो जोंनि आईपीएफटी नि दामारिबो गोबां भोट दुइ जोंनो कप्लाय खालायदि एवं त्रिपुरालेण्डनि खरांथि साथिनिबो जोंनि लगि जोंनि खरांमाय बाक्सा नरबसंनो फान्द फायदि ताई जोंनि त्रिपुरासा गामि आमचायाव सामुं खालायतनिबो जोंनो जथेष्ट जबाब होननानै आसा नारगै आङो नखरि जोंनि डिमान्ड तो जोंनि टारगेट मेन जोंनि कोर डिमान्ड 6 शेड्यूल एरिया न सेपारेट स्टेट खायि त्रिपुरालेण्ड नामनानै आबो तो जोंनि कोर डिमान्ड दंनाय न नायदि डेमोक्रेसी कान्ट्री वो जतन जानि जा हामजामानि बदल खायलायो एवं खायलायबो दङ ताबो जतन जानि जा राजनैतिक बदल बरक जतन आरो जों कन्टेस्ट खालायखा जोंनि सुल्ला मान्दाय पलिनपुराव 6टा कैंडिडेट दङ इंडिपेंडेंट एक्शन खबै राजनैतिक बदल जानि जा दल न भाइके सनामती सानाय आबुनि बागै बरक जानि जा बंनि राजनैतिक बंनि नाहार मुंगतयै बंनि जानि जा बक्तव्य बाबो दंगैनो मानु किन्तु इ जराव टिटिएडिसि नि इलेक्शन जोंनि त्रिपुरासाराव जथेष्ट सैमानखा गोबां बोसोरावनो जों सिपिएम खायलायखा बिजेपि खायलायखा
जुदामलबो बहुत खेले फैदे किंतु ताबुक नेवा जराव चिनी त्रिपुरासार यथेष्ट बुजिखा यथेष्ट सैमानका थांनाय 21 चिनी आईपीएफटी रेजल्ट हामलिया जदिव किंतु आबुनि यागुलो चिनी रिजनल पार्टी एडिसी पावर आसोखा जे थांचा हनै त्रिपुरासा तिनिसा जरा ताममानखा तिनिसा जरा ताबुको त्रिपुरासा निकुनो डेभलपमेंट करिखो एडिसी आमचायो बरनि बदलनि बिसिंग बर तामंगलाय तखाबो जत्तो लोकर काहामतो सैमान बदलनि बिसिंग 2 पार्ट 3 पार्ट बदलनि बिसिंग न बंनि कुनो डिसिप्लिन करिखा खरकसे एमएलए नुकलोगो खरकसे एमडीसी नांगै तंखा एमडीसी नुकलोगो एमएलए नांगै तंखा हंका आबनो लोकर यथेष्ट सैमान खाताबो आं आशा खयो लोकर जोंनो यथेष्ट सपोर्ट खैनाय जोंनो यथेष्ट भोट रिनाय तामनि बागै हिंगाय आईपीएफटी 2009 नि सिमे थै थांजानाय चिनि सारेन चिनि नेतृत्व चिनि एकटानो डिमांड चिनि एडीसी एरिया 6 शेड्यूल एरिया नो बेस खलायै सेपारेट स्टेट त्रिपुरालेण्ड नामनानै तिनि सात जरा आ चिनि डिमांड ताव बतंखौ जोंनि 2-3टा बुनि है डिमांड या जों एकटा डिमांड नाखारि चलिनाय एवं चिनि डिमांड माइनासो जरा चिनि चबा चलि तंनाय आबुनि बागै आं आशा विश्वास दङ चिनि जत दफना हामजागै तंनाय खागानां त्रिपुरासा चिनि दफानि ताखौ बुखुब दङ रांचाकनि चिनि ताखौ बुखुब दङ यथेष्ट बरक जोंना भोट दुबि कप्लाय खालायनाय आशाबादि tabuk kaplaing ma yagulo tak sini luko hamkrai ba kri nukung ni borok no je boni se su jeno slamtlang na bagai bo samno sakang nang ko yabri romnai हामबाय बालायखे आं सासिंगो बसाखा को चिनि डिमांड तो चिनि टारगेट मेन चिनि कोर डिमांड 6 शेड्यूल एरिया नो सेपारेट स्टेट खै त्रिपुरालेण्ड नामनानै आबो तो चिनि कोर डिमांड तंनाय नो आबुनि संगे संगे जारा चिनि दफानि असुबिदा खलायजाक चिनि बिग्रा खांग्रा आबो है नुखुंनि बरनि बागै जों सामुंतांनि बागै एनी काइंड ऑफ बंनि प्रॉब्लम चिनि जनसाधारण एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम जे कोनो प्रॉब्लम जों सामुंतांनि बागै आं ऑलवेज रेडी दं tabuk osong manin ti lukurong bom tam ko bong namusung lukurong na ang mabuno ko bognay bus kang 12 taриgo broadcasting na thangai dongo aboni bagai ani ang sula mandai polin puni candidate dangai chini khagna ang takokte bukungno chini lukurong na ang mabuno ko bognay bus kang no chini IPF tini damaribo gobang vote dui chungna koplai khlaidi ebong त्रिपुरालेण्ड नि खरां पिसा चिनिबो चिनि लगी चिनि खरां माइ बाक्सा नरबसंनो फान्डो फादि ताइ चिनि त्रिपुरासा कामियाम जयो सामुं खलायतनिबो जोंनो यथेष्ट जबाबन होननाय आसा नारगै आंबो नखरि